Pamiarsa kawentenan LPG 3 kilogram utawi sanekatah kebaos gas melon daweg sawetara rahina ukuran sampun sayan arang kepanggih. Ring kawentenan warung nenten malih sane ngadol gas mini unyucap santukan kawentenan nyane mewah. Sabatara agen sanekatah nyaneng limbakang ke warung-warung taler nenten madue stok. Lianan punika ring kuentenan SPBU sanekatah nyaneng ngadol gas 3 kilogram taler nenten madue stok. Pedagang sane wenten ring Jalan Sedap Malam tanggal 5 Juni mausang sampun daweg kali rahina kuentenan stok gas telas. Dani mausang sadurung nyane wilangan panglimbakan gas LPG 3 kilogram muates majeng para pedagang. Asapun ikataler sane kaselayan saking SPBU Jalan Hang Tuah sane katah nyane ngadol gas mausang nenten madue stok. Arang nyane kuentenan gas LPG 3 kilogram taler memargi selantang Jalan Ahmad Yani Denpasar kantos Dharma Sabel. Silih tunggil pedagang ketut antini mausang kuentenan gas 3 kilogram kosong. Dani mausang dawa gala semeng sampun ake krame sane ngeruruh gas ring genah ipun nanging nenten polih santukan stok gas sampun kosong. Antini ngawawahin saking pangkalan gas LPG 3 kilogram taler sampun telas. Pikobat inucap taler kebaosang oleh pedagang tiosan ring widangan Denpasar Timur Sinta Lestari. Dani ngodarang sampun dawag limang rahina nenten wenten pengiriman gas LPG 3 kilogram ke warung ipun. Dani narkayang pacang wenten panincapan arga ring tengahing kahanani puniki. Silih tunggil krame lia ring widangan Sempidi Badung taler mausang mewah nyani antuk ngururuh LPG 3 kilogram. Dani taler kantos nenten presiden masak sangkaning nenten polih numbas gas. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.